Alors, bonjour tout fanatik Yvon yo, mwen salye nou matin. Donc c'est un plaisir pour me saluer nous. C'est un plaisir tout pour me réouvrir nous matin. Donc ça fait longtemps nous pas parler. Donc grand point nous gagnons pour nous. Font-ils parler sur les matins que moi pas jamais parler sur ça. J'étais juste resté à suivre et qui c'est canal qu'a fait dans rivière Massacre. Donc de jour en jour bagay ça apprend couleur, de jour en jour la prend une autre dimension. Et avant de rentrer dans le sujet, m'a profité saluer Stevenson, m'a profité saluer Absalom Kader, m'a profité saluer yo Montako Nedji Fokker sous look. En général, m'a profité saluer tout fanatique nous yo avec tout acteur, actrice nous yo. Osni m'a oublié ça yo. Donc et un sujet qui a fait actualité sur tous les réseaux sociaux yo, pendant quelques jours. Qui c'est un canal haïtien yo a fait sous territoire pa yo et puis dominicain yo imposé pour canal la fête. Et selon de toute information cap circulé sur les réseaux sociaux yo, et Jovenel Moïse te gen un contrat qui signé en 21 mai 2021 avec Saint-Domingue pour canal ça te capable fait. Et j'ai dit dans tout journal pa yo dit c'est un canal qui illégal, mais c'est un canal qui te commencé par un président comment le fait illégal et te gen un contrat signé. Donc son bagay qui exagéré. Donc conseil pas pour chaque haïtien qui vit Saint-Domingue dans moment pas al camper en face aucun dominicain pour défendre Haïti. Tendez ça samedi aller, prends ça samedi aller. Pas al camper sous aucune forme en face un dominicain ou bien un groupe dominicain pour défendre pour dire oui canal là doit faire parce qu'on a territoire yo comme ça capable de n'importe bagay qui passe ensemble avec. Conseil pas pour haïtien qui vivent Saint-Domingue, même si nous remettons travail qu'a fait là, on connaît travail ça tout haïtien même pas un haïtien sauf haïtien bourgeois senti yo avec politiciens senti yo qui pas travail pour travail ça fait mais depuis me connaît tout haïtien après remet travail ça. Conseil pas pour nous même si nous remettons travail là, même si nous camper derrière travail là, pas arrêter. Nous même qui vivre Saint-Domingue. Pas camper en face aucun dominicain pour nous dire oui ça qu'a fait là qu'il doit faire et ceci c'est là, plutôt nous garder silence. Garde le silence, l'Éternel combattra pour vous. Nous mettre garder silence, bon Dieu lui-même la va combattre. Et avant même moi permettre nous vivre comment ça y est sur rivière Massacre là, avant même moi permettre nous tendre et Master Lubens qui t'a bail explication sur rivière Massacre là. Donc moi pas oublier Dieu mercredi 27 septembre. C'est fait acteur pour là qui on remet en pile là qui c'est Yvon pour moi ou bien Alexandre. Mercredi 27 septembre, m'attend si pour nous toutes, m'attend cadeau yo. Ça pas rien là. Mercredi bonheur c'est fait acté par nous Alexandre Yvon Pomo Stevenson m'attend cadeau Absalom m'attend cadeau Soulouk m'attend cadeau Nedji Fokker m'attend cadeau dans mes notes. Mercredi bonheur m'attend cadeau dans mes nous et tout fanatiquement yo tout m'attend cadeau dans mes nous m'attend si bon. Donc on a suivre avec comment ça y est sous rivière Massacre. On suit avec Mr. Robert. Río Masacre, río de la frontera dominico-haitiana, dos países que se encuentran en la isla Santo Domingo española
y río que le pertenece a los dos países. La construcción de este canal en el lado haitiano no es una obra ilegal. Lo que pasa es que el gobierno dominicano, acompañado de periodistas mal informados, quieren aprovechar de esto para hacer campaña política y buscar views en las redes sociales y medios de comunicación. Pero qué mala imagen para un país que cuenta con unos representantes, jefes de Estado, unos voceros tan incompetentes. Lo que pasa es que la ignorancia, el egoísmo, el odio al progreso ajeno y el quererlo todo para ellos solo, los tiene hablando sin fundamento, buscando guerra, provocando maldad, pensando que lo están haciendo bien, enseñando de que sí tienen armas, pero qué feo se ven haciendo estos simulacros y teatros. Tan solo a base de un tratado que sí aprueba el uso de las aguas fronterizas, pero de manera justa, no abusiva. Dicho tratado no dice que el río nace en República Dominicana y que solamente le pertenece a República Dominicana. Espérate. El tratado lo dice bastante claro, que el río le pertenece a los dos países y que los dos tienen derecho a usarlo de forma equitativa. Ahora bien, ¿quiénes son los que están violando el tratado teniendo 11 canales en el río? Cosa que el mismo tratado lo prohíbe y que también le quieres prohibir a otro darle uso. ¿Sabes cómo se llama esto? Ser egoísta. Un tratado de paz que corruptos dominicanos, acompañados de corruptos haitianos irresponsables, quieren convertirlo en un tratado de guerra, en un tratado de maldad, un tratado de egoísmo, en un tratado de división, solamente para defender beneficios, intereses personales. Señores, vamos a revisar el tratado según el artículo 10 a ver qué dice. En razón de que ríos y otro curso de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro estado o sirven de límites entre los dos estados, ambas altas partes contratantes se compromete a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquella o alterar el producto de fuente de la misma. ¿Escucharon bien lo que dice? Que el tratado no prohíbe el uso de las aguas fronterizas. Y la obra que se está realizando en Haití no es para desviar el río, porque desviar un río no es lo que se está realizando allá. Y a mí me parece que ninguno de ustedes, los que están hablando y distorsionando noticias, sabe lo que significa la palabra desviación. Es un canal que no mide 2 metros de ancho, que no tiene profundidad por debajo de la superficie del agua. Solamente tiene muchas alturas, porque en el sector donde se está construyendo la obra es una tierra alta. Entonces se necesita excavar a profundidad para que el agua pueda correr suavemente. Entonces ustedes andan ahí diciendo que es un canal para desviar el río. Ya ni siquiera un canal es. ¿No ven que le están poniendo tubería ya para que el agua circule por debajo de la tierra? El canal no se va a parar. Lo único que hay que hacer es sentarse y hablar para que la cosa funcione de manera pacífica. Porque Haití lo necesita. Los campesinos haitianos necesitan producir, necesitan trabajar. Entonces, ¿ustedes prefieren que ellos vengan aquí a República Dominicana a pasar miseria, a cortar caña, a correr la inmigración, a recibir abuso de la mano de la Policía Nacional? ¿O que mejor estén en su país tranquilamente trabajando? ¿Quiénes le dice a ustedes que ese canal no le pertenece al pueblo haitiano, sino que a un grupo de empresarios privados? Yo quisiera que muestren esa prueba. ¿O ustedes ya sabían que sí, el canal no le pertenece al pueblo haitiano y acordaron en firmar en el 2021 para que se realizara este canal? Entonces el presidente Jovenel Moïse, que tomó la iniciativa de hacer esa obra, estaba trabajando para ese grupo de empresarios privados. Yo quiero una explicación con eso. El futuro presidente con ustedes, buscando la unión y la paz, no a la guerra.